turabashuhuje ndizera ko namwe mwikirije abakunzi b'Intare official. Muraho murakomeye, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Icyumweru cyiza kubasenga mwese. Ibintu bikomeye, ni ibintu bitangaje, aho indege yongeye kuboneka ku kibuga cy'indege cya Goma. Abantu bose bahise bagenda barafotora berekana iriya ndege, ariko ibijyanye n'indege ntabwo ari byo nza kugarukaho ngiye Clever Bemba, ahubwo ndibuze ku makuru agiye atandukanye abantu bakeneye kumenya, ariko nayo yari amakuru, ariko nizere ko abantu mwamaze kumenya yuko indege ni jeti cyangwa ni petit porteur yabashije kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma, bitangaza abantu. Twibagize ko Goma ihuza, donc hari ikibuga cy'indege cya Goma gishobora kugihuza n'ikibuga cy'indege. Tunababwire ko ikibuga cy'indege n'ubundi cya Goma hari n'ikindi kibuga cy'indege cya Kavumu Intare za Sarambwe zifite. Malgré wenda ikibuga cy'indege cya Kavumu ni ikibuga cy'indege, ni aéroport national, ikibuga cy'indege cya Goma cyo kikaba aéroport international. Ibi ngibi ntabwo nza kubitindaho rero bakunzi b'Intare official. Wenda n'ikindi mbere uko ninjira kuri report ya risasi na majawuri, reka manze nababwira yuko umunsi w'ejo kuwa mbere ni ku itariki 20, ndamya ko ari ku itariki 22. Uno munsi turi ku itariki 21. Ku munsi w'ejo kuwa mbere ku itariki 22 muri Uvira ibintu bizaba ari danger. Abaturage bamaze gutegura imyigaragambyo ikomeye, abaturage bamaze gutegura greve yo kwamagana abanyamerika, greve yo kwamagana abashinwa. Ariko reka maze nababwiza ukuri, ubushinwa bwijandika mu bibazo bya Kongo. Abashinwa ni abakongomani. Kuki abashinwa batuvangira? Kuki abashinwa binjira mu byacu? Icyo ni ikibazo kigiye gikomeye. Gusa nari ninjira mu mirwano, reka manze nabasumira ibingibi ubushinwa, nabibabwira ibingibi ubushinwa bukomeje gukora, buri kwibasira ubwoko bw'Imana, bukomeza kugira ute gutegura ibintu bibi ku Ntare za Sarambwe, ku baturage bo muri za Uvira. Cyo nababwira nyine nuko abashinwa nabo bakomeje kwijandika muri ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko icyo twavugaho nuko bo bijandika hejuru y'inyungu zabo. Inyungu nshatse kuvuga ni za nyungu zo gucukura amabuye y'agaciro. Ubona ko ari byo rwose bijandikamo, bakaza bakabijyamo, ugasanga ko nge navuga ko biza no kugira ingaruka ku baturage. Ari nk'uko ndi kwibabwira n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iza kwijandika mu kibazo cy'abakongomani. Clever Bemba nkibaza, abashinwa nabo birabareba? Hano turaza turebe abazalendu baje kwica umuturage hariya muri Kiriba. Reka abariho dutangirira ano makuru. Azalendu burya ni incengezi mbi. Aha amakuru aturuka mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hari igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro bo mu mutwe wa Azalendu, kigahitana abaturage b'inzirakarengane bari bari mu modoka y'abagenzi. Urumva ko kuva hariya muri Plaine de Ruzizi uri kwerekera muri Uvira, ibitero by'abagizi ba nabi bari kuza gutega hariya ku muhanda. Uri kumva ko birimo hariya ni agace gakikijwe karimo imisozi hejuru iriya ho plateau, noneho hakazana kiriya kibaya, bivugitse ko abacengezi n'ubundi bakirimo. Nk'uko aya makuru abivuga, igitero cyabaye kuwa gatandatu, ni umunsi w'ejo tariki 20, ubwo imodoka yavaga mu mujyi wa Uvira yerekeza ku isoko riri mu bice bigize ikibaya cya Ruzizi, yategekwaga guhagarara n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu misozi ikikije ako gace. Muri iriya misozi n'ubundi, umwe mu batanze ubuhamya yagize ati,
igihe imodoka yageraga mu gace ka Kiriba, yahagaritswe n'abantu bivugwa ko ari Wazalendo. Bakimara kuyihagarika bahise batangira kurasa abari bayirimo. Iyo mirwano yahise ituma abantu batandukanye bakomereka bikabije, mu gihe abandi bahise bitaba Imana. Ni nyuma yaho amasasu abo bagabye igitero bivugwa ko basahuye ibyari biri muri iyo modoka birimo amafaranga y'abagenzi n'ibindi bintu by'agaciro mbere yo guhaguruka berekeza mu misozi. Hariya Kiriba, iyo uvuye Uvira winjira Kiriba, bivugitse ngo muri iriya misozi Wazalendo n'ubundi nimo bagiye kwihisha. Abo ngabo ni abandi bagikeneye gupfa. Noneho ugasanga ko bavuga ati intare zasaramwe n'amadubu nibave mu mujyi wa Uvira, mu gihe inzirakarengane bagikomeza gutegwa. Iki gikorwa cyongeye kugaragaza umutekano muke ukomeye kwiyongera mu bice bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bakomeje kuba mu bwoba bukabije, cyane cyane mu ngendo zikorwa hagati y'imijyi n'ibice by'ibyaro. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziratangaza umubare nyawo w'abahitanywe n'iki gitero, ndetse nta n'itangazo ryemeza cyangwa rihakana iri sanganya riratangwa ku mugaragaro. Abaturage bo barasaba leta n'inzego zishinzwe umutekano kongera imbaraga mu kurinda ubuzima n'imitungo by'abasivile no gukurikirana ababigizemo uruhare kugira ngo bagezwe imbere zakagombye gukomeza gukurikirana. Ariko urumva ko inzego z'ubutabera atari zo ziza kubijyamo, ahubwo intare zasaramwe n'amadubu nibo bagomba kwinjira muri kiriya gice cyavuyemo ziriya nyeshyamba. Kuko abantu bazi hariya Kiriba, yuri Kiriba ubu uri kureba iriya misozi yo hejuru. Iyo misozi yo hejuru, ikintu kimwe wenda nabwira abantu ni uko mu ntambara ya liberasiyo burya abantu bakunda gukoresha inzira nyabagendwa, abantu bakunda gukoresha ibintu mpuzamipaka, mpuzamahanga, ikibuga cy'indege, ibitaro, amasantere akomeye. Ariko kwinjira mu misozi biba bigoranye. Bivugitse ngo intare zasaramwe zigomba gukora icyo bita gusakaja, zikagenda zigasakaja ubundi zikabakuramo. Uri kumva ko muri ba bagenzi n'ubundi baturukaga Kamanyara bari kwerekera Uvira, hajemo ikintu cyo nakwita icyuho kijemo. Ubona ko ubwabo nabo barakomeza gutinya, bavuga bati ibi bintu ntabwo bimeze neza, ibi bintu biteye nabi, ku buryo ubwoba buraba ubwoba, noneho bagakomeza kwitinya, bakanga noneho kongera gukora ingendo biturukanye n'uwo mutekano muke uri guterwa na Wazalendo. Gusa hari ikintu kimwe cyo nkunda kuvuga, ntabwo biri buze kubahira, kubera ko intare zasarambwe n'amadubu, amaso bacanye ku maso. Ni mu gihe leta y'Ubushinwa, kubera inyungu zayo zo gucukura amabuye y'agaciro, ariko turaza turebera hamwe n'ubundi operasiyo ziri kubera hariya muri Warikare, hari intare zasarambwe ziri gukora mu operasiyo, ndetse bikaza gutera n'impunzi n'abaturage guhunga. Ariko Wazalendo bo babashije kuhasiga udutwe twabo rwose twahasigaye. Aha leta y'Ubushinwa n'abandi bapfa kwijandika, uretse abandi bari ku exploiter, bari gushakisha amabuye y'agaciro, nibo bijandika muri bino bibazo bya Kongo, nkaho Kongo ari iyabo. Kongo si yenu, Kongo ni iyacu, Kongo ni iy'Abakongomani, Kongo si iy'Abashinwa. Mu rwego mpuzamahanga Ubushinwa Ubushinwa bwiyunze ku bindi bihugu bisaba umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu. None se Ubushinwa, Alliance Fleuve Congo M23 yo yonyine yaragiye iri porokarama iravuga iti twebwe tubaye duhagaritse donc bilaterale ku giti cyabo bo ubwabo bahagaritse imirwano, ariko uzabagabaho ibitero bazitabara. Guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu no kuva mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira mbe uri mu Bushinwa? Isi Kigali we mutera n'iseseme. Umujyi wa Uvira nturi mu Bushinwa, umujyi wa Uvira uri muri Kongo. Kuki mubyivangamo? Ndetse no kwirinda kwigarurira ibikorwa byawo mu zindi ntara, by'umwihariko intara ya Tanganyika. Ikindi kigaragaza ko muri Tanganyika biturukanye nuko Ubushinwa buri ku exploiter amabuye y'agaciro hariya muri Tanganyika. Urumva ko ndetse bakagira ubwoba ko intare za Sanambwe ziri kwa advancingana umurego, bakavuga ati intare za Sanambwe zigiye kwinjira muri Tanganyika, exploitation yacu ya minere igiye kuba ihagaze. Ibi byatangajwe na Ambasaderi Sanley kuwa gatanu tariki 19 mu nteko y'umutekano w'umuryango w'abibumbye Loni, ubwo hemezwaga umwanzuro wongereye amanda ubutumwa bwa MONUSCO uvuga mu izina rya guverinoma y'Ubushinwa. Ambasaderi Sanley yasabye Alliance Fleuve Congo M23 kubahiriza ibyemezo bikubiye mu mwanzuro mushya wa Loni. Yagize ati mu minsi ishize umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo warushijeho kuzamba bikabije. M23 yagabye ibitero inigarurira Uvira, ibintu byateye impungenge zikomeye. Turasaba M23 kubahiriza ibikubiye mu mwanzuro 2808 ikava byihuse i Uvira n'ahandi hantu, igahagarika ibikorwa byose bya gisirikari n'iyagurwa ryabyo, ikanirinda gutera intambwe igana mu zindi ntara, by'umwihariko Tanganyika. Ni ngombwa kandi kubahiriza agahenge mu guhagarika imirwano. Ambasaderi Sanley yashimangiye kandi ko Ubushinwa bushyigikiye by'umwihariko ubutumwa bwa MONUSCO, anasaba ibihugu byo mu karere gushyigikira inzira z'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yongeyeho ati ibihugu byose bitari ibyo mu karere bigomba gukomeza gushyira imbere amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigahagarika gukoresha aya makimbirane mu nyungu z'ubukungu cyangwa izindi nyungu bwite. Nabo kandi bakoresha inyungu z'ubukungu, ariko bakerekana ko badashyigikiye abakoresha inyungu z'ubukungu kandi nabo nizo barimo. Uyu munyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari ari mu bikorwa by'ubuhuza. Ubushinwa bwiteguye gukorana n'impande zose kugira ngo butange umusanzu urenzeho mu kugarura amahoro n'ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi myanzuro yatangajwe mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 yari imaze gutangaza ko yikuye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyakora leta ya Kinshasa yamaganye aya magambo avuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba uri kugerageza kuyobya amahanga no kugabanya igitutu mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakomeje kugaba ibitero kuri Alliance Fleuve Congo M23 mu bindi bice bituwe cyane n'abaturage biri mu Minembwe na Mikenke, bya bitero by'indege. Abasesenguzi babona Uvira nk'icyambu cy'ingenzi gishobora gufungura inzira igana mu gice cya Katanga kizwi ku mutima w'ubukungu bwa Kongo. Ndemeza ko intare za Sanambwe kwinjira muri Katanga n'ejo. Iri zamuka ry'umutekano muke byabaye mu gihe hari hamaze kwemezwa amasezerano Washington yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali. Kigali na Kinshasa ntago bireba Kigali Kinshasa na Goma. Ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya masezerano yari agamije gushimangira agahenge no kugabanya amakimbirane, ariko mu by'ukuri umutekano warushijeho kuzamba. Ibihugu byombi bikomeje gushinjanya
inshingano ku kibazo cy'umutekano kiri kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashinwa nabo baje kubyijandikamo. Mu gihe mwumva ko abaturage muri Kiriba bishwe, Abashinwa muraza muvuga iki? Bahohotewe, batangiye bari mu modoka, bicwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na ba bagabo babo. Ba bagabo babo nibo babishe. Bamaze kubica, baranabasahura ibyari mu modoka byose barabitwara, ndetse banakomeretsa abandi. Kuki mushaka ko Alliance Fleuve Congo M23 bava muri uriya mujyi, kandi umutekano uri gucungwa nande? N'abaturage n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu muri iriya Plaine de Ruzizi. Njyewe sinshigikiye ko intare za Sarambwe ndetse n'amadubu bava muri kiriya gice, mu gihe Wazalendo bagikomeje kuza bakaza kwica abaturage, kandi ari ibintu biri guhagarikwa n'intare z'Isarambwe ndetse n'amadubu. Ibintu muraza kubyemera se? Ntabwo byashoboka. Kandi intare za Sarambwe ndemeza ko intare ni intare. Intare ni intare. Andi makuru ni amakuru ava muri Walikale, muri teritwari ya Walikale. Muri teritwari ya Walikale aho imirwano iri kuba, intare za Sarambwe ziri gukora iyo bita ratissage. Ratissage abantu barayizi, cyangwa operation kubura. Operation kubura iri kubera muri kiriya gice, no muri kino gitondo intare za Sarambwe zikaba zabyukiye muri ako kazi. Nk'uko nayindi gukomeza kubibabwira, hariya muri teritwari ya Walikale muri groupement Ikobo, ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya intare za Sarambwe ziri gukoramo icyo bita ratissage cyangwa operation kubura, fagia. Operation fagia iri gukorwa, ndetse abaturage bamwe na bamwe bakaba baravuye mu bice bari barimo bakerekera mu bindi bice. Bamwe bajya muri teritwari ya Rubero, abandi baza muri teritwari ya Rucuro, ndetse muri ziriya centre zigiye zikomakomeye nka za Kibirizi n'ahandi. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya intare za Sarambwe, amadubu bari muri operation itoroshye, operation ikomeye operation itoroshye iri gukorerwa hari. Ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya operation zirimo, kandi intare za Sarambwe murabizi, intare aba ari intare, intare si amasazi, intare ni intare. Courage ku ntare za Sarambwe. Umujenerali autoproclame witwa Generali Bigabo, uriya wigumuye kwa Dominique Ndaruhutse, abarwanyi be babashije kuraswa, abandi baricwa, abandi barakomeretswa, ndetse na bamwe bari barigumuye bava kwa Mayani nabo babashije gukomerekerezwa muri biriya bitero intare za Sarambwe ziri gukora hariya muri Walikale, ariko biturukanye n'umutekano muke wakomeje kugirwa na bariya barwanyi, ndetse banifatanya na FDLR. Bifatanya na FDLR, bakifatanya na Mayimayi zirabo kwa Gidoshi Murayi n'abandi. Ubona ko ibitero byabo intare za Sarambwe zivuga ati hatutayitika, population yacu ikomeze gupfa. Hari inkuru ahangaha ntagomba gusimbuka n'ababwiye, ni amakuru. Ndabizi ko mukunda amakuru, ariko ni amakuru mugomba kugira ute, mugomba no kumenya mukayumva. Reka tugende. Ni urubanza rukomeje gucirwa bamwe mu basirikari ba FARDC. Hari umuvandimwe wambwiye ati ngo nizajye mvuga igifaransa, ukubera ko niba nanga abazungu ngo nkakoresha igifaransa
igifaransa ngo naba nanjye ngiye kujya mu bukoroni. Kumenya urundi rurimi si igikoroni, ahubwo ni ubuhanga, ni n'ubwenge. Hano rero abasirikari bavuye ngo une centaine de militaires et policiers ayant fui Uvira lors de la prise de cette ville du Sud Kivu par les forces rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 sont en train d'être jugés en Kalemi. Hano bishatse kuba ati ngo abasirikari n'abapolisi bahunze urugamba mu gihe Uvira yafashwe bari kuburanishirizwa muri Kalemi. Les audiences foraines organisées par le tribunal militaire de garnison de Kalemi se tiennent au camp marin à Kalemi depuis ngo urukiko rwa gisirikari hariya muri Kalemi kuva kuwa gatanu ku itariki 19 rwatangiye kuburanisha. Ni urukiko ruri hariya rw'abasirikari barwanira mu mazi ruri kuburanisha abasirikari bahunze urugamba. Hano barabarega ngo abandon de poste, kuba baravuye muri poste bari barimo guhera muri hariya za abarundi se n'abazayendo baraburanishwa nande. None se kuki badahunga? None se ariko rero twagiye tuyibona abavuye Bukavu, abavuye Goma, abo bose kugeza amagingo ngaho ya President Tshisekedi Kirombo arabafunze. Ngo ni ukuvuga ngo abari kuburanishwa ni abasirikari 124, harimo abasirikari 68 n'abapolisi 56. Abandi 66 abo babaye barekuwe kugira ngo bagishakisha ibyo baregwa. Nuko ngo ni abasirikari bato, nuko ngo bagiye bafata les officers bose barababwira ati mwagiye muhunga muvana mujyarana, none n'ubu ngubu mugeze aha naha. Lieutenant Colonel Desire Diando Mukole, uyu niwe uri uhagarariye tribunal de garnison, niwe ukomeza kubigaragaza akerekana uburyo bo ubwabo bagenzi babo bagiye bagira ute bahunga, ariko akaba n'umwe mu bacamanza navuga bakomeye bari hariya bari kwibasira bariya bahunze. Ariko rero hari ikintu kimwe, kuki utahunga mu gihe uri kubona ko ibintu bikomeye? Kuki utahunga? Les militaires et les policiers qui sont affectés dans le Sud Kivu doivent faire mouvement sur ordre de leur hiérarchie. Ngo ntabwo bagombaga kuva hariya, ni wenda hano nibyo ngo bagombaga kuzagenda ari ukubera ko inzego zikomeye z'umutekano zo hejuru zabo zibayobora zibahereje uburenganzira bwo kugira ngo bave muri eneo. Urumva ko ngewe wenda icyo nabivugaho, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ntabwo byoroheye FRDC, ibintu ntabwo byoroheye Wazalendo. Bakunzi b'Intare Official, abakunzi bacu, cyo nabifuriza no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze abe hafi. Ciao ciao.